Sibingelele sikwamukele kule channel. Hayi-ke ishubile indaba indaba zomkhonto wesizwe. Umkhonto wesizwe ucindezelwe njalo nje. Lapho-ke futhi-ke sikutholela-ke olunye-ke udaba lapho-ke khona bekumele khona-ke izolo ngomhla ka-27 kusakazwe-ke khona-ke lapha inkulumo yaye-ke laphana-ke umnumzane Jacob Zuma ongumongameli wakuleli kanye naye-ke laphana-ke untatheli-ke ku-ENCA uJJ Thobane akuyena-ke oyintatheli enkulu-ke laphana-ke ikhuluma zona-ke iy'ndaba-ke zezepolitiki-ke isikhiphile-ke i-statement i-ENCA ithi yona-ke ngeke iziyisakaze-ke inkulumo-ke yakhe laphana-ke umnumzane-ke uJacob Zuma-ke nayo-ke le ntatheli ngoba iyachaza lapha i-ENCA yona ithi sesidlulile isikhathi sokukhankasa njengamanje, so le interview vele ngazi ukuthi yenziwe late-ana. Nasi-ke i-statement-ke lapho-ke esikhishwe yona-ke i-ENCA isikhipha-ke ngomhla ka-27 kanti futhi kaqali-ke lokhu kwenzeka laphana eqembini lomkhonto wesizwe. Ukhumbula futhi abazi kahle iy'ndaba zomkhonto wesizwe ukuthi naye laphana-ke umsezana oku-national head of students laphana kulona iqembu lomkhonto wesizwe naye waba nenkinga efanayo, esekuphumile ne-post ukuthi uzohamba ohlanganyela namanye amaqembu ku-debate naye-ke uthi wathola-ke i-message eshoyo ukuthi-ke nawe ndoda ngeke usakwazi ukuthi-ke ube ingxenye yayo leyo nto ye-interview ngoba ndoda ayi indaba yakho ngazi ukuthi wena usemusha kakhulu. Naye-ke waphosta-ke ku-WhatsApp wakhala laphana ukuthi ulimele kakhulu ngoba le nto lena yamlimaza yena ngoba ka-understand ukuthi kungani kuthiwa yena mncane for ukuthi-ke angeza la kulolu interview ngoba-ke wayebuka yena mayebuka abantu ayayinabo lapho ukuthi hayi bakhona abantu abangathi bawontanga bakhe. Asazi-ke mfethu i-ENCA nomkhonto wesizwe ukuthi izinto zihamba kanjani. Sifisa ukuzwa umbono wakho ukuthi ngabe uthini-ke mfethu wena umbono wakho ngendaba enjena about umqembu lomkhonto wesizwe. Ngabe wena uyavumelana nalokho okushiwo lana noma nawe uyakhala ukuthi hayi ngeke ngathi bacindezelekile? Ahlangane lapha na comment section.